Kihumo gya gutherema turathie na mbere na gukumenyithia uria bururi witu wa TD tikira guthie na mbere na kwaraniria nani kugerera kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV, kuria mwena wa Facebook ni kwa Muthingi TV, kana kuria page ni yakwa ya Waitherero wa Njoroge, na ndenda kurugi kumenyithia riboti haha maine na itina ria gatatu ria uthuthuria wa miri ya Shakahola uria ukorirwo ugitafanio muthenya wa umuthi miri itandatu niyo ikorirwo igithuthurio oro ndomwe na miri 93 niyo ikorirwo igitafanirio DNA, nayo miri 45 niyo ikorirwo kana miri 95 niyo ikorirwo ikihonokio kuma kuri gikuo giki. Miri 19 niyo ikorirwo igitafanio ni andu a family yao gukunginyanagia na riu andu aria morite magikinyira 613 nao aria makwete magikinyira 234. Ino ni riboti iria ikorirwo ikiheanwo ni mundu gwetwo Kithure Kindiki oriri uthuthuria wa miri ino urathie na mbere kuria mwena wa Shakahola. Na tugitigana na icio ni ati uria kurathie na mbere na